Ingdeng plike prasir cap karbi risunim so rongaji ahot Miss KYF 2023 aparman kungri pi apuna cakang wai pini hotel hempialong pangching pontanglong. Kungri pi apuna cakang wai along jakvia songpen patra pi pongsi Miss KYF 2023 aparman bang ingkoi sosia samiat tum amen cethabdun rintisi pini hotel hempialong kapedo audition round along raje cepati dun rinti. Kungri pia thengkang wayalong KSA Vice President Mirzeng Pro, Jakwia Song Kong Chunbang Robert Tiso, Fashion Choreographer Julie Bepi, Charne Bepi, Vice President Jakwia Song Lapen Pudang Rong PP Member Jakwia Song Atom Pensi, Bang Ingkoi Sosia Samiat Mapan Ingkrung Insidun. Miss KYF 2023 Angdung Kitiji Ahot Ki Haiduna Bangpi Duana Pangke Sunsilk Mega Miss North East along Chipati Dunlong Pit Popusi Jakwia Songpen Pachinipo. Birta Kitok Bomapura Hut Amke Bang Ingkoi Kachipati Ang Bongpen Bang Kong Apangsi Kang Wai Ponma Klarda Pen Amen Pachinipon Long Nila. Ini tung ada KCS present collaboration with Jakwia Song NGO. Ini tung audition pipon lo. Pen audition da exam jin pen chon kono lasi non kevangji Miss KYF lake ekenar ni sidoi pen non la karbi festival ho lasi laso hot kadu kawe itong karbi ara tatung karbi cultural fun kitching hon tung sedami lasoni wangikna pen la festival tung alir acam tanso se kipado iya pan ilitung citodun ana lasi ilitung ke culture ke kenang so lasi ilitung fashion hin penstami ilitung bang home penstami itung pali ponangji temani ilitung along ke cultural ke langu ada ke ritual lasi ilitung mithangang si cepaklang pentil putih bang angkan dengan cini dulu lasi KCS sung kiklem pon miulo laso Miss KYF TV pon ke lada ke iltung opindeng sung pot setami cepati dunong lo anten cepaklang dunong lo anten bang kaprek adi men setami nang cini dun pan datang setami our sailong lo lasi non kewangji jubli hut setami also se alir acam ipon ko busi cisik pon ke non pagi ko pai milo si peneng ke hai tung ana bangke latung abangke ke hai tung mane bang atom ke hai tung bangke latung ke mo 2024 finalist latung ke audition abe pen final latung cepate dunong ko si ICC aku pai milo latung kami alir acam nang pidon pot nang penang